isikhathi ayisethe impinge lento usizele nayo sizoke siyibona ukuthi izokwenzeka yini. Wathi mayiqale igqoke izicathuli bezofulathela ahambe lase lithi chaba izulu lase liyahlomengele lase liyahloma enquza. Uma nhloma base bebheka phezulu lase liyithela imvula kwase kubamanzi yonke indawo. Bathi mabeqala besithela yayisiyababiza ikumkani ithi khampinge lo muntu ozena umuntu kanjani umthandazo kanjani. Uthi ngiyacela mpingi ungilandele yena umtshela ukuthi ngithemba keze lapha. Uthi kumshumayela uthi cha lo muntu engikhuluma ngaye kangena emzini womuntu kodwa wena khomba indawo lapho ushamba ufuna ukuthi afikele khona. Uma ikhomba indawo ukhomba indawo uthi cha ngifuna ukumnika le ndawo. Base beyahamba bebuyele enkosini yamaNazaretha inyanga izulu ithi hayi hamba kamshumayeli ufike ukake lapho ulungise leyo ndawo sekuyithempeli lami ngiqamba igama ngithi ibhotani. Zazithi ke imbongi zekumkani yakithi uma zibongela zithi wagwaza amagwaza eguqe ngedolo ngokuzwa abashembe bethizwe liyathandazela. Ngomthandazo washembe eMaNazaretha izwe lasinda. Kodwa kwathi sekufika isikhathi sokuthi inkosi inyanga izulu iye ngalezweni lakithi kwase kubakhona isifo. Kwase kubonakala ukuthi ushembe akakwazi ukuhamba namaNazaretha bashone ngale bengajovile. Uma behamba befika endaweni emfuleni umthambuna uwumfula ohlukanisa lelizwe nezwe langale. Uma befika lapho base kufika kukhona amasosha avalile ukuthi ushamba ngaweli nabantu lapho. Kodwa ngendlela ushembe ayebathanda ngayo abantu nendlela ayebathanda ngayo amaNazaretha uthi inkosi yamaNazaretha yehlika inolaka ifaka umjiva omhlophe isithi ngoba nifuna ukubajova bajoveni yayisihlala phezulu kwethe uthi uthuli lwase liyaphakama luthi. Kuthiwa bathi mabebheka bebona abantu bebaningi kakhulu babona ukuthi cha ngeke laba bantu sibajovele lapha. Kungcono sibadedele laba bantu bayojovwa phambili elusikisiki. Uma behamba besendleleni bakwathiwa shembe cha siyakukhulula hamba uqhubeke nendlela yakho uzofika udokotela umkhombe umthole phambili. Kukhona indawo nengakithi okuthiwa isebhukuveni. Kuthiwa zathi imoto zihamba lapho kuleyo ndawo amasosha ehlezi ngaphambili namaphoyisa inkosi inyanga izulu yayisikhipha umjiva ngaleso sikhathi umgaqo ubhu. Yayisikhipha umjiva kuthi umjiva wenkosi inyanga izulu wababovu uthuli lapha engalweni. Kuthiwa kodwa bathi mabesondela eduze kwamasosha ayise yayisunyakazisa kancane amasosha aselala onke aphaphame phezulu kwentaba wafona udokotela efona esedolobheni elusikisiki uthi masosha nenze njani ngoba nangu ushembe ehlezi phezulu kwentaba. Athi amasosha cha akadlulanga lapho ushembe. Bathi hayi nangu ushembe ehlezi phezulu kwentaba namaNazaretha emhlophe uthi inkosi inyanga izulu yayisiyakhuluma phezulu kwentaba ithi maNazaretha kuze umuntu omkhulu othunywe uhulumeni ozosijova ngicela silungise le ndawo ibe yinhle sixosha amaphepha konke kube kuhle kulapha phambi kwethu ukuze athi mayifika asibone sikufanele ukuthi sibe ngabantwana bakaNkulunkulu. Ithi ke inyanga kuthiwa maNazaretha wafika udokotela wayesesuka ezantsi wathi bayekeni ngizobajovela phezulu kodwa uma efika phezulu ufika kuyinyanga ezulu nayo imile ixosha amaphepha kuyalungiswa lapha uthi ibriefcase wayibeka phansi wayesebeka izandla lapho esiqeni. Wayesethatha ifoni wafonela emuva wathi hayi laba bantu abalapha bafanele ukuthi bangajovwa yini. Ithi ngendlela laba bantu abaklini ngayo ngicela nina nibhale incwadi kuthi lawo amasosha lapha yanezantsi kube yiwona azothutha amanzi lethela abantu abalapha phezulu. Amen. Sikhuluma ke ngoshambo njalo. Amen. Oyathi mase kufika yena uthi bonke ububi ebekubonwa umuntu bese buyaphela. Amen. Ikhehle lizalo lomshumayeli ngelinye ilanga livulela icala endaweni ubuNazaretha busebuncane kuleyo ndawo. Amadoda asiyahlangana athi mpinge wena kawembi wena mpinge kawukwenza ukuthi kawuyihamba imicimbi emzini yabantu sizoke sibona ukuthi kuyokwenzakalani kuwe. Lithi lelikhehla lamampinge malikhuluma lithi mina njengoba ngumpinge nje niyofisa ngisho ukubona ibhokisi engebe ngihamba ngalo. Niyofisa ngisho ukubona ithuna lami ukuthi lembiwe kanjani ngendlela esimaningi ngayo. Ngaleso sikhathi bathi amaNazaretha ayebalwa omunye umuzu le babethi behlanganisa mhlambe babona abantu abangaphansi kwesihlalo. Kodwa leli khehla labanebhongo lokuthi mina ngamhla ngihambile ngiyofisa ngisho ukubona ibhokisi engebe ngihamba ngalo.
lalithi uma lishumayela lelikhehle malibona amaNazaretha amaningi ligunce isikhathi esingango 30 minutes liloko libabazile lithi sahlupheka lithi hawu sahlupheka libona ubuhle sekugcwele indawo kodwa uma sekufika izinsuku zalo selihambile emhlabeni lelikhehla kuthiwa amaNazaretha bonke abantu babesendaweni babefisa ukubona ibhokisi lalo ngendlela ubuNazaretha babesekukhule ngayo. Amen. Ngiyafisa ukuthi njengoba ngiguqile nami lapha ngibe enye yempande ezodonsa amanzi phansi ukuze isihlahla sikhule. Amen. Ngoba uma ngiyimpande ephelele emoyeni engawadonsa amanzi isihlahla siyabuna sibe sesigcine ngokuwa inkosi usenukuzweni. Amen. Apho usubabisa abantu usubabisa abanye maunge Ngiyakhetha unyazi ezulu. Bantwana bahle basezulwini. Indaba esihlangene ngayo nami ngiyasibongela ukuthi yangifika yangithola. Ngase ngiba yiNazaretha. Kuyaye kube inkinga ke amaNazaretha amahle ukuthi mawusufikile kulokhu ukukholwa. Ngiyaye ngibone umuntu mangabe efika lapha ekhaya abe umuntu ongaphuthwa umthandazo. Akufice wena ukhona lapha ebandleni kodwa ujike wena ungaseyili kholwa yena. Kuthi ungahamba imizuzwana umbone eselahlile kungasavumi ukuthi aqhubeke nento ekade yiyo. Sasinenkinga ke amaNazaretha amahle esibhekene nayo yokuthi ukukholwa njengamanje kwandile kodwa nobubi busebuningi kakhulu esontweni. Ukhona insizwa kwaNdlovu ezweni laseMangangeni yakubamba lokhu ukukholwa amaNazaretha kanti kunomuntu okhona endaweni onomuthi wayo insizwa lo muntu uthiwa impilo yakhe wayeyiphila wayefuna kakhulu enukubeza izingane zamaNazaretha ngoba ethi uShemba kamfuni uyamzonda wasethagetha lezi izingane zamaNazaretha ukuze ayigilise imkhuba. Uthiwa ukuthi mangabe efikile emzini Mumbe afike angene kulomuzi kungezwakali uma engena bengezwe abantu abaphakathi ayigile lemkhuba bese yaphuma uyahamba. Ngelila wafika emzini wakwaNdlovu abantu ababemthanda uNkulunkulu babesondele kakhulu uNkulunkulu ithemba labo kwakuNkulunkulu kuphela owuShembe. Amen. amaNazaretha sesinenkinga manje yabantu esinabo ebandleni umuzi ethi ngifuna ukuqinisa umuzi wakithi ahambe yofuna inyaka ezoqinisa lo muzi akhohlwe uShembe eUNkulunkulu ekhona ngenxa yokholwa kuya ngokuya kuphela kithi
njengoba ngiguqela lapha amaNazaretha akwakho ukuthi mina ngingcono kunani kunabantu abakhuluma kangcono kunami abanye basazosukuma kodwa asike sibheke manje sibuze ukuthi ithemba lakho kusewuyena uShembe le ndoda kwakuyiShembe kuphela ithemba layo kuthiwa yathi bayifika emzini wakwaNdlovu amaNazaretha kwavele kwavuka insizwa ezine khona lapha ekhaya zase ziyayibamba lensizwa zayikhunga ngeintambo zayikhungela esihlahleni zathi namhlanje uzokupheze ukuhamba uganga emzini yabantu okubuhlungu ke amaNazaretha nje basikhona sesinabo abantu ebayimbethile ingubo emhlophe kodwa abathakathayo sesinenkinga manje ukuthi siyophuma sibheke phi manje ngoba sikuyekile lokhu ngale sabuye sazothatha uShembe bajika abantu esinabe esontweni basoqongana nathi esikhundleni sokukhona bayibamba lensizwa bayibophela esihlahleni bayitshela ukuthi njengoba sikubophela lapha esihlahleni sizobuya sizokukhulula ngo4 kwavuka amadoda omuzi inkinga yethu esibhekene nayo amaNazaretha silebela ukukholwa sibheke phambili kuphela asinakile ukuthi laba abantu ababesithumile ngelilanga bazosichitha kulokhu kukholwa bayibopha lensizwa bayiphuma esihlahleni bahamba babuye ngo4 kanti kubuya umfana walapha ekhaya lapha ade yekhona mayifika ufika umuntu uboshiwe esihlahleni usiyasuka uyotshela abazali bakhe ukuthi nangu umuntu eboshwele esihlahleni lapha kwaphuma abantu kwaze kwaphuma ngisho omakhelwane babe sebeyambona ukuthi usibani lo owenza lento ithi le ndoda kaNdlovu cha bantwana bakaNkuluNkulu ngiyanicela uma ngabe nike nabulala umuntu nizokona umsebenzi kaNkuluNkulu nize ningambulali wase yachaza ukuthi kade ngila kunamantombazana akhona kulomuzi engiwathandayo manje yimina lona ngihlale ngenza ukuthi nokuthi emizini yabantu ifica ingane seyonakele yoniwe uye ingazi ukuthi kwenzeke kanjani ngenxa yomuthi awuphethe kodwa ngalelo langa amaNazaretha engene kulomuzi weNazaretha eyithemba lalo okuShembe kuphela amen wabe siyabanjwa waziwa izwe lonke ukuthi nangu umnukubezi nomthakathi kuhlungu ke amaNazaretha amahle ngoba ngelinye ilanga ngeke ngabizwa mina ngabizwa emzini wakwaGumede kwathiwa siyacela nangu mama akasafi sicela nimthandazele nimcelele kuNkulunkulu sebehlulekile abakhona kulomuzi waGumede sekushanelwa ngisho impethu kulomuzi kulomuntu engafi ukhona insizwa engihamba nayo yakwaphetha ngathi mina ihlabele sithi wendlawo lwezulu yahlabelela lensizwa yathi woza ungephula thengishilo sekwanele ngase ngithi asithandaze masiqeda lapho sengithi ke mina we mama wegogo awufi ngani futhi awusindi ngani uthi mntanami ngangikhanile lapha ekhaya ngigane noMadlamini ngase ngicikwa ukuthi njobe la uMadlamini uzongiphuca indoda ngase ngihamba ngofuna umuthi ngamthakatha ngamchitha wase wayofa wafela kubo wangcotshwa kubo hayi lapha agane khona manje nangu phambi kwami uyabuza ukuthi ngangimshiselana umyeni wakhe futhi ngamshiselana ingane zakhe ngiyafisa amaNazaretha ukuthi ube ngomunye wabo wena ozoba njalo njengoba nje unje usonkonga lapha esontweni isifiso sami yileso mntaNkulunkulu ukuthi ungafi ngosuku lokufa kufike thina sizodwa endlawo lwezulu khani uzawulunga ngoba angazi mina ukuthi sesobaleka sibheke phi manje ngenxa yakho sisenkingeni manje awukwazi ngisho ukushiya ukudla kwakho fanele ugadwe ngenxa yakho thina besithi sihleli nekholwa
kanti sesihleli nomuntu ofunana nokusoqoka nje kuphela. Namhlanje eNazaretha ungathi mawuphuma la uphume unenhlanhla yokuthi ushiye lento le njengaleyo nsizwa le engabulawanga kodwa yaphenduka. Amen. Yathi Nkosi ngiyacela ukuthi ningithethelele yimina ngihlale ngigila lemkhuba. Inkosi usenikuzwile. Amen. Mina ngikhumbule esivinile ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha unyazi lwezulu. Amen. Igama lami nguPhasika wakwamthimkhulu baye bethi ngumfoka Sijumba Jumba. Ngiwakhona kwaMpukunyoni ethempelini engikulo kuseThokozani. Amen. uMaskandi ke uyethi mayishaya isiginci bese zisho ukuthi ungwakuphi ukuze abantu bezomazi. Kwakunendoda lapha yana khona emntubatuba yakwaMsane. Igama lalendoda kwakunhlabathi. Le ndoda ke ngikhuluma umlando kaMpukunyoni ukuthi uShembe wafika kanjani. Le ndoda yayikhona mhla uShembe esusu ulwandle ePoint eThekwini. Yasiyibona lento yamangala ukuthi hawu umuntu okhuluma namanzi amlalele mayifika kwaMpukunyoni indoda unhlabathi wakwaMsane wakwaMswane lapha yasekunelokhu khona. Mayifika kubo lapha usiyayixoxa indaba ukuthi ngibona isimanga umuntu okwazi ukukhuluma namanzi emlalele bewatshele ethi banzima la amanzi amakhona ngempela. Bemphikisa abantu kwaMpukunyoni bethi ayikho into enjalo. Uqamba nje akuhlaza manje ukhuluma inganekwane. Sekuthi ngelinye ilanga le ndoda unhlabathi usexabana nomfowabo. Mayexabana nomfowabo balwa bakusho baba abantu abayiphuzelayo mangibuka. Balwa wasi umfowabo emluma umunwe. Mayemluma umunwe wavela wabola. Balihamba lonke izwe bezamo izinyanga nabathandazi nayo yonke into. Umunwe awulapheki. Kwase kuzwakala ukuthi kunomuntu futhi okhona wayeseza unhlabathi ukuthi lo muntu owekhuluma nolwandle ukhona lapha yaphesheya kwesakamthetho ethembelizayo. Wasekhuluma nomfowabo base bethatha izagila. Bashona khona amadoda aqala ke ayingahambi ngezandla njengoba thina sesihamba siphethe ama cellphone wona ayiphatha izagila mayihamba. Base behamba ke baya phesheya ethembelizayo mabefika bafika kwathiwa amadoda izagila ingeni lapha.
nangempela bafika bathi asikwazi ke thina ukungena ngoba thina singamadoda banqaba ukungena ngaphakathi ukuyobona ushembe ubeshiza gila ngaphandle bahlala ngaphandle balinda ubusuku bonke kwathi ngakusasa ubaba omkhulu wayesebabiza wathi ake nibize lawo amadoda kade efike lapha izolo ayisesondela usefika kuNhlabathi uyabika uthi nginenkinga yomunwe uya ngalunya umfowethu manje umuntu uyabola ushembe wayesekhipha umfumba wamafutha wase kwangakabi uvaselina angazi kuthiwa yini umfumba le angazi amafutha esuke ethathwe enkomeni noma kuphi wase ethatha lo mafutha ushembe wase yamgcobisa lo mule isithi le ndoda ke yakwaNhlabathi indoda le uNhlabathi ithi umuntu wasezulwini ngoba siyakubona ukuthi uvele ezulwini sesicela ukukholwa uthi ubaba mkhulu nizokwenza kanjani ngoba lapha ngakini ubuNazaretha abukho usethi ubaba mkhulu wayesekhipha amakhosazana amabili eyodwa kwakuya kwaMnguni eyodwa kuya kwaMdletshe wasethi hambani niyogana kulela lizwe phesheya kwemfolozi kwaMsane kwaMpukunyoni ukuze nizofika lapha ningakhela ubuNazaretha nangempela lo makhosazana afika gana ngezwi kababa mkhulu eyodwa lena yakwaMnguni yiyo lena ugogo kaMvangeli umsane waseThulubuki amen ngikhuluma ngokufika kaShembe kwaMpukunyoni yiwo lo makhosazana engikhuluma ngawo athi indlela endaba lena athi mayiseboshiwe khona la kwahlabisa lapha esikhona eboshelwa yona lengubo emhlophe esiyifakile la makhosazane ayisengogogo athi mayiseboshiwe wasekufika ubaba mkhulu wayesendwedwe wasenqamula uShembe wanqamula ngeenyawo wanqamula wawela imfolozi wathi mayisefika engakawela isiqwini wafika emzini wakwaMkhwanazi wafike wacela amafutha futhi wafika wacela amafutha wadlula wafika wase wagcobisa indabeni yazini ngicela ungifundela mntungwana 211 isihlabelelo bese ngihlala phansi wafika wawagcobisa amaNazaretha ayiboshiwe eboshelwa yona lengubo emhlophe besethweswe thina inkosi ijoko lemphefumulo yethu njengoba nje silapha sifakele ingubo emhlophe bese uShembe ngesikhathi sibhajadisa uShembe wasethwesa ijoka angazi noma lisekhona ni kuwena ngesikhathi ukhetha inkosi uthi ngiyayikhetha inkosi yasephakameni khona ijoko walithwala emhlanje angazi noma lisekhona yini qhubeka savuma thina salethwa wavuma izono wathi mina bengukuthi wavuma walethwala singephinde silethula angazi noma lisekhona nemhlanje lingukuphila kwemphefumulo ngoba leli ijoka lingukuphila komphefumulo wethu lisekhona yini ijoka emhlane wakho liyindlela yomphefumulo wethu noma siphila noma sifa kuyakwenzeka ukuthi ijoka liba mnandi mawusaphila kuphela ngoba nje siphila siwumqemane kodwa mawungase kuthiwa usushonelwe njengoba sila usuzobuza ukuthi uShembe bekuphi uShembe kanti unjani uShembe akangithandi uShembe uthanda ngoba leli ijoka uthi uShembe lingukuphila komphefumulo wethu noma siphila noma sifa alingabi mnandi ijoka masiphila kuphela noma siphila noma sifa alibe mnandi qhubeka qiniselani webakhonzi ngiyabonga mfowethu kwakhona lapha eBhayibhelini ngesikhathi bebaphuca umphongolo wesivumelwano abantwana bakaIsrayeli babaphuca umphongolo wesivumelwano bathi mase bewubuyisela ngikhuluma ngejoka bafowethu ukuthi ijoka lisekhona yini emhlane wakho bathi mase bewubuyisela umphongolo thiwa bawufaka enqoleni bathatha inkomazi ezayincelisa base befaka ijoka emhlane wakhe lithi iBhayibheli kwathi behamba bebheke eShmedad bebheke lena lapha babehambisa khona umphongolo imbongo inqola lezi ababehamba ngazi inkomo zayihamba ikhala ngendlela lithi iBhayibheli ayibuyelanga eceleni zahamba zaqonda ngoba kwakunejoka emhlanje ijoka liyamqondisa umuntu into enza ukuthi sinhlanhlathe ukuthi ijoka silethulile emhlanje into enza ukuthi sikhuzwe njalo ukuthi hayi ukuthi akwenziwa sesilethulile ijoka emhlanje
sengathi ke ijoke emhlane lingahlala likhona ngoba ijoka liyamlungisa umuntu. Ngicela ungifundela sengihlala phansi bafowethu Matthew 6 verse 29. Matthew 11 verse 29. Matthew. Thabathani ijokwe lami. Ilibeke phezukweni. Washo njalo uJesu mayikhulume yala abantu bakhe wathi thabathani ijokwe lami. Ijoke leli ushembathi besethweswe thina inkosi savuma salithwala lisekhona yini emhlane kuwena. Nifunde kimi. Ushembe mayisho njalo ethi asifunde kuye ngoba ushembe unothando thina amaNazaretha sisathandani. Thina amaNazaretha siyaxabana silwa sodwa kancane. Yabona nje ebholeni abadlali mabengena boba 11 befaka umjezo owodwa ofanayo. Ngeke ubabone mabese groundini omunye ehlabwa lo omunye ogqoka umjezo ofana nowakhe ngoba babizana ngo teammate. Ngoba bafaka ijezi elifanayo. Pho thina amaNazaretha saxabana sodwa sifaka iMnazaretha emhlophe kwenze njani? Phosa makana sodwa kwazi yayithi inkosi uThingo yayikhuluma inkosi uThingo izinyusa inhlonzi la. Ibambela ithi hawu maNazaretha ningavuma usathana nenze nje imkhomba ithi ukhona la phakathi kwenu. Ithi maNazaretha nazondana kangaka kwenze njani? Manje wakwambona umuntu egqoka ijezi leteam elifana nelakhe uteammate ehla kuteammate wakhe. Pho yini thina size sisixabana ukuze kwazi ukuthi lona akazwani nalona. Kodwa nifaka uMnazaretha ofanayo ngoba sonke njengoba silapha nje sifaka uMnazaretha omhlophe unjani wakho uMnazaretha. Pho waxabana nomuntu ofaka uMnazaretha ofana nowakho udlalela yiphi team? Qhubeka. Nifunde kimi. Ngimnene. Ngithobekile ngenhliziyo. Ngiyakufumana ukuphumula kwemphefumulo. Manje enze njalo niyakufumana ukuphumula kwemphefumulo yenu. Ngiyabonga. Ngokuba ijoke lami lilungile. Ngiyabonga inkosi buseni kuzulu. Isabatha Izinili Liamsera Izibalano Isabatha isikhathi esibukwayo la ekhaya. Ngathi mangikhula la ekhaya kwathiwa yonke into ngesikhathi khona isikhathi esiyofika. Abantu ababukiwe isikhathi basibuka nje abafowethu isikhathi. Amen. La ekhaya sakunabangani makukhuluma umngani wakho uyajabula umuntu. Ngenye imini unomuntu ongathandwa umuntu oyinyanyeka kakhulu. No, elusinkomo noba sekhaya kuba bamfuni yena. Ngenye imini wena usentabeni ngishaya isikhathi. Esentabeni kwase kufika isalukwazi kuyena. Sathi mntanami yini uhluphe kangaka? Wathi ngithandwa umuntu ngiyenyanyeka akekho ngithanda kunesinenkaneke. Nginesitasa kubantu. Ithi kulungile mntanami yenza njena-ke ukuze ukwazi ukuphila khotha nazi lezi imbici kumina. Yisabatha usilili lemana wasayaya esalukazini wafika wasikhotha lezi imbici wasikhotha sathi hayi kawukaqedi. Sayikhotha wasathi mntanami uyayibona leya ndaba. Uyayibona mntanami leya ndaba? Wathi ngiyayibona. Wathi leya ndaba inakho konke. Hamba kuyona ufike uyofuna impande emsamo. Mayisuka umfana uyahamba uthatha inyawo manje njengalapha siyamemeza salukazi hey buya la. Angikwathembi kule nto engithume yona.
hamba uyakuleya ntaba ufika ufuna impande emsamo uyenzeka ungena emhlane entabeni yasemantabeni kuthiwa hamba uyafuna impande emsamo mayifika lensizwa entabeni iyavulela intaba ungena phakathi uyafika kuhle kunegolide sishini salukazi yathi ayikho into engenhle phakathi ijaya isikhathi njalo ayikho into engenhle phakathi khona igolide khona isiliva mayifika lensizwa entabeni yasemantabeni ifika umjimbe abashumeli iyayibuka iyayithanda mayifika yabavangeli iyayibuka iyayithanda mayifika intambi iyayibuka iyayithanda ijaya isikhathi khokheli ayingwele ifike emsamo zonke izinto iyayithanda mayisifike emsamo sekuqhamuka intombi enhle ayazithanda lensizwa khokheli umoya ibesigibela lensizwa mayifika intombi enhle iyithande le ntombi iyaqala ukuthanda umuntu omhle kangaka ayazithanda yayisithi intombi hawu kule ntaba ngaphakathi yasemantabeni yathi hawu mfowethu uhazi wamuhle nensizwa yathi wamuhle yathi uqhamuka kuziphi intaba awungikhombisa into uthiwe hamba uyothatha impande emsamo iyaphilisa umzwakini hayi amaNazaretha yayisigijima lensizwa yabona intombi yayisintombi angikhombise izwe lakini yayisiphuma phansi kwentaba yamantabetule yathi sakhombise kwathiwa hayi yafala intaba impanda kayitholile mina nawe sinayo impanda yonyazi yowasina amakhaya suka kuwona njani saduma esontweni insizwa sabahle esontweni amakhaya ahlanjwa nezandla ngathi namhlanje siba ngumbhobho ngisho ngabhajathi siba ngumbhobho ngisho ngayile euniversity uba ngumbhobho emakhaya abazali bethu abanayo inkinga ngathi ithi nyanga isulungele ilanga bangunelana embili sangihlala phansi ngisize ngududu kusho njalo ithi inkosi yamaNazaretha zazimbili lezilwane khona umnenke nesele sangihlala phansi bancane ngiyazi sengiphazamisile ngoba nginamngani mina wasemanzimeleni anginamngani thamela usudiliwe nje ukuguqa kwami yasi isuka lensizwa yathi nomnenke hey mina shaya ngakushiya mina wathi lona hayi ngeke mina ngishiya ungishiya uyise umnenke uzokushiya kanjani yayisiqala wathiwa siye eThekwini uyalibona iTheku uSikhosana wathiwa shaya imalatori siye eMarisburg lapho kusukisela la dumisele la shaya la duma wabeka umnene la hambisa la zafika eMarisburg lafika lahlala la lindani umnene mawufika umnene ntambama manje ushonila uthe kushile mnase hawu kanjani ngoba ufika manje wena kade kufika ithi lalela ke uma kuwukuthi ungishile wena mina ngiwinile asigibela imoto ukhombe la uhambe khona nami ngizokhomba la ngihambe khona khokheli ayingwele ngikhokhele nami nithi umnene khomba lapha uhambe khona nami ngizokhomba la ngihambe khona mhlawumbe ulapha ekuphakameni ujombile kuney'tembu la kuphakameni okuhanjwa ngazo zingako ey'hambile
umnengi uthi khomba la ngihambe khona mhlawumbe likini njengoba ula esabathweni abazali bakho bathapha umendo bovu hamba Nkosi usizinga Nokubabingelela abangcwele benkosi enkulu uNyazi amen amen ngiyothabana ngakaduma ngiphuma ezweni lasePortshepstone ngokuzalwa ngizinze ezweni laseManzimtoti njengasidlala nje la esontweni liza kufika lelo langa dlala nje wena uye ku14 ulinda umakhelwane wakho ukuthi ngilinda umakhumalo ukuze se14 uzafika lelo langa uzodinga umphefumulo Sibiziwe Manazaretha sibizwa inkosi yasekuphakameni uNyazi phezulu ukuba size sisindiswe ungawabuza umbuzo wathi masi ngasasindi kuyakuba icala likabani sesihambe ibanga elide kangaka kangiyazi nemfula nemfudlane esengiyibelile ngizofika la kuleli lizwe lakahlabisa engangalazi nokuthi ngiyoke ngifike kulo ngiye ngigcine ngale ngaphesheya kaNongoma mangabe siyelindana khona kodwa namhlanje sikuleli lizwe engakaze make sesingasafiki kulomuzi waManazaretha lapho esibizwa khona kuyoba icala likabani ngithi umlimi uqhamuka lomfana isikhathi sokuthi kuyadliwa manje njengasekudliwa emva kwenkonzo yasekuseni ngoba ngiyayisaba indaba yenkonzo emva kwenkonzo yasekuseni angazi shembe uzosiza kanjani engathi bengavalwa leli gebe eliba phakathi kwenkonzo yasemini nasekuseni ngoba ila kuvala khona indaba ayikhithi imizi yabantu ila kuvela khona indaba eyikhithi ibandla ila kuvela khona indaba eyiveza ukuthi ombe uMasibanibani ufaka ihiya ayifake ngesonto edlule yini ungakomthathela lelo ongasagqoka umnikeze lona wena ngiyayisaba yabona break yakhona emva kwenkonzo yasekuseni ngiyayisaba leyo break base kuyaqala sekuyamaywa wasekhishwa ukudla wadliwa awunangu lo mfana wakathabashe nangu umfana oyephethe amakheke ewadayisa lo mfana ngase ngimbiza ngathi umfana amsondela la ngathi awaba namakheke wathi babuduma awami namakheke sengithi mina namakheke bo baba thathani ngokuthanda kwenu base bethatha bathatha ngumuntu ongahluphekile ngaleyo ndlela Abusiswa inkosi uthiwe lokho sasana phezu kwentaba inhle ngakazi ngiza kulo ngafike ngathonikela lathi wena ngiyakubusisa into zakho mayilunga engabi khonto yenza ingalungi Lathanda oshembo njalo Manazaretha ikwe Hayi ngase ngisiboba bathathana amakheke Uthi umfana lamakheke awu7 rand imali encane
ngathi Sathane ngokuthanda kwenu niwaqede menithanda futhi ngikhuthaza lo mfana oqala umsebenzi wezandla ongafuni ukubheka umzali wakhe ukuthi yonke into okuyitela kumzali wakhe ufunda into enhle lo mfana ngase ngithi mina Thathani bo baba base beyawathatha labafana lamagege babathatha lamagege no baba bathatha baqeda kwadliwa kwaqedwa kwadlula amasonto amabili ngaNazaretha kuthema ngabe ngiphuma enkonzweni yasekuseni ngumuntu ke nje othanda ukuyihlalela yedwa ngoba kangizwani le ndaba hayi namhlanje amadoda asengenile endabeni hayi madoda ngiyanicela phumane endabeni indoda sazi indoda inesifuba mawuncike ndodeni uyitshela inkinga yakho sazi ukuthi uyiqedile leyo nkinga namhlanje ukhuluma nendoda zungu ngakhuluma nawe inkinga yami namhlanje izozwakala kamsana ingakoshoni ilanga la namhlanje kwenza njani madodeni akulunga amadoda bandleni ukuzibandla lilunga thina umuntu okhuliswa uma wakhe ongakhuliswanga ngobaba wakhe simbona ngeindaba ukuthi ubehlala noma wakhe lo akuhlalanga noyise kase ngimisa imoto kamisa imoto lapha ngazi ngakhuluma uNazaretha ngilungiselela ukuthi ngizobe sengiyamaya ngabeka lapha ngathi ngithi ngisakhubula ngeze umuntu engikhweba ngase ngiyaphenduka mangithi ngiyaphenduka nangu lo mfana uthi babuduma ngilethele leyo mali yakho ngithi kambe lo mfana ngoba kangikweleti eyande mali akhuluma ngikhuluma ngononeni uthi ngilethele leyo mali yakho uthi babuduma uyakhumbula usithengela amakhekhe kulo mfana wakadabashe ngithi mina ngiyakhumbula impela uthi la makhekhe ke ewasithengela wona ngizokhokha imali yawo namhlanje ngafika la usizi maNazaretha ngafemoyeni ngathi mntakamhliziyo la makhekhe nganginipha ngothando ngangeve ngithi wakhokhe wathi babuduma ngicela ungisize thatha nansi imali yakho ngathi mina hayi ngeke ngiyithathe le mali yakho wathi babuduma ngisaba isandla somuntu wathi ayikho into engisaba njengesandla somuntu ma ungayithathi le mali ngiyesaba ukuthi kusasa uzohamba ukhuluma ngami usikade ngida amakhekhe imali yakho ngikhuluma ngonene umuntu ongamdlula le ndlela ubheke lapha etsholo ngaxabisa umdlula endleleni ungamlifti ngisho ukumlifta eyiNazaretha bafunisa ungathi shembe ngasifana usolithemba nginekelele khona isikhathi asinjalo efunakala uhlakaniphe mengabe kwehlimpi phambi kwakho ngathi manje usolithemba ngilekelele ngase ngikhumbula ngathi mina ubaba wakho wafikela kimi enkonzweni ubaba lo mfana ngabona inyanga yezulu maNazaretha ushembo wangilanda hayi ngabe ngumfundisi wamaloma ngabaleka ngabekala nofata sabhekana amehlo namehlo ngamfundela incwadi kaGenesis ngathi wathi uJehova salana nande ngathi mangabe befuna ekhanda ngumfundisi wamaloma laba abantu uThixo babeke lapha kimi bazalwa ubani wahlehla umfundisi wahlala phansi kuthi wakabhala incwadi ngihambe ngiyofunda esonto khawu ngiyofundela umfundisi wamaloma ngathi ngize ngikwenze lokho kanti ngase ngizizwi izwi lamazwi izwi lenyanga yezulu usikhomba senyanga sibusa nofezela siyosefa phambili ya asikhulumeni lezi ndaba ushamba uhloba ngalabo abantu bavela laba abantu ngivela emalomeni la ngivela khona ngapha bhadisa emalomeni kodwa basafika isikhathi sokuthi ngiyoqiniswa kwangavumi kanuni yazizulu liyangifuna lungifunela emhleni hamsana le ndaba ulambile umhlaba hayi maNazaretha ngase ngithi ngakhula noyihlo mina uyihlo ngendlela engiphethe kahle ngayo emhlabeni angeke ngikwazi ukuyithatha le mali njengasashona uyihlo ngakade ngenzela yena ukuthi uma ngijabulisa wena la ekhona nawe uyajabula wathi babuduma ngiyabonga ngaphunyula kanjalo kanunyazi lwezulu izwi ledume phansi abanye abazulu eduba phezulu lizofika esemlazi lisemafika lapha emlazi sengishintsha imoto ngihamba ngenye imoto ma sesesigoduka ntambama osevela ushevu uhamba lethi mengabe hamba osevela siyagoduka lo mfana ebese ngimisa imoto khona istop ekuthiwe istage sesitimela ethiwa kusepelgrim bayazi abazi yesiphingo ebese ngimisa imoto ukhala lamakhosazana engihamba nawo athi hayi lo muntu ommelayo sengathi akakuboni ngikhuluma ngomuntu owezohamba ngeenyawo mhlawumbe ukusuka la ubheke esiqiwini kaHlabisa lo muntu engikhuluma ngaye ngathi mangimisa imoto ngathi mfowethu gibela yimi wathi hayi imoto engiyilindile iyeza mfowethu kuleka ngathi lo muntu unamanga uzohamba ngeenyawo azafike lapha yakhona ingoba usaba isandla somuntu uthi akafuni ukusizwa umuntu ngoba umuntu uyamsiza namhlanje ebese hambe ekhuluma ngawo maNazaretha ma umuntu nomuntu engayilungisi sizolahlwa ikakhulukazi thina esibona umuyisi wezihlahla ezinkulu ezincane isinda ngokuyiwela ukuthi ngolenkosazana sizoba necala lokulahlwa ngoba akekho umuntu
ongayalwanga njengoThimba njengoNkosi abantu abakhonze phansi koThimba lenkosazana. Amen. Manazaretha lapho engizenze khona masikhuluma ngobhombela ingudlangudlane hey ingayahla Manazaretha ebuhleni sibheka bezayo into yasezulwini lehlunya siphezulu lehla Manazaretha into esasizwa ngendaba kuthiwa yenzeka kubhombela siyibone ngamehlo odado bashiye uwehla amathambo ebheke emthini bashiye yonke leyo into ngibabonela lapha ngase-Afrika bebuza bayobhathwa ngocingo nothisha babo bashiya phansi belandela uShembe lapha eNdwedwe lathi maqhamuka uSwazi uNgazikaThixo unendoda kaMthembu eyasuka ezweni laseNdwedwe yayoshumela kaMaphumulo yafika fikala noBhombela iyabuya ngehashi ifika ithi hey kunendoda ezayo akuvala amawindi kuvala yonke into manje indoda izoqhamuka babamba umhlangano abantu bebaphela uBhombela hayi bebaphela umuntu ongabanjela umhlangano bathi bembambela uBhombela lemhlangano laseqhamuka uSwazi uNgazikaThixo Manazaretha laqhamuka ngegubhu sithuma igubhu sisigubu Haluthawuva ngokwelungile umsako ukuthi esiphakade izinto asezulwini othisha yiba balasho oshoki bagijima babona uShembe kuqala nezingane zalandela ngemumva leyo into siyibonile lapha eAfrika odado beshiya phansi ngabona abantu abangayimbethi ingubo emhlophe bephethe iflegi elibhaliwe ukuthi 100% unyazi lwezulu. Amen. Hawu Shembe lo mangomkomanga mhla ka3 ngiyadabukela Manazaretha sengizohlala phansi Mangomkomanga uShembe mhla ka3 lo kuyadabukela ngathi ngilele ebusuku ngabona ngathi siphezulu kwentaba intangakazi ngabona ibandla libuthele likanje malibuthele ibandla likanje ngase ngibona inkosi uThimba lenkosazana iqhibela isamlela iza Manazaretha ibheke epulpiti la ifika ibuthise khona kodwa epulpiti lalingekho ipulpiti lalubhombela emile njengoba ubona esitabelelo elimile kodwa efake ingubo emhlophe Manazaretha wathi uThimba lenkosazana malibuka epulpiti liyibona into yasezulwini laselivala isamlela laselihloma phansi laseliyagijima enkosini uThimba enkosini uBhombela bafika bahlangana ngezifuba ngesikhathi behlangana ngezifuba behakana njengabelungu base luphela inkosi uBhombela yayisiphela inkosi uThimba wasala unyazi lwezulu lumile laphakamisa isandla laguqa ibandla lalivuma unyazi lwezulu. Amen. Luvele ezulwini Manazaretha noma ngabe thuya ngabazi umsebenzi unyazi eseliyenzile mayibonise ukuthi livele ezulwini ngalibona lingakahlali esitabeni uThimba lusakhona ngatshela umfowethu uShinga ngathi ngibona indaba enkulu kanti inkosi uthi ngizokhothama uyangichazela uthi masakwenza izipho enkosini yilo bhuto kanje mangimchaza ngithi kangimazi kanti inkosi ayimfihlile kimi kodwa masingena ngaphakathi seqala inhlelo seyiqala ukudidizela inhlelo lapha sase sihamba songena ngaphakathi sathi masingena ngaphakathi wayeseqhamuka unyazi uqhamuka lesisandla umfowethu lo laziyo uhamba ngapha emva kwami ngase ngibona kuqala ngathi nanke ngimbonile ebusuku wathi uyena. Amen. Osibuselezwe Ulu awena Nkosi yami
Siyabonga kakhulu ukufakaza okuhle esiphiwe yinsizwa zonyazi lwezulu. Inkosi izinibusise. Sizobuyisela ke umsebenzi kaNkuluNkulu ngesihlabelelo sika 130. Sizocela uZamo asihole ngaleso sihlabelelo. Inkosi imbusise. So thi masiqeda ukuhlabelela ke sithandaze bese sibuyisela ku baba bethu abafundisi basibusisele. Amen. Inkosi busisa uphama wabangcwele.